Ni amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi avuga ko n'ubundi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyarwanda bari guhigwa bukware, ndetse ni nyuma y'uko n'ubundi Uburundi bwafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yacyo yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko Uburundi bwashinje igihugu cy'u Rwanda gufasha ndetse no gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi nk'uko byagiye binagarukaho na Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyakurikiyeho rero n'ubundi nta kindi nuko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi ishize mu kiganiro n'urubyiruko rusaga 500 mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko azafasha cyangwa se azatanga umusanzu we mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no kubohora urubyiruko nk'uko yabivuze nyine mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero twakubwira ko nyuma y'uko ibi byose bibaye, umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi utameze neza, ndetse abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi biravugwa ko ni ukuvuga abanyarwanda ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'urushamikiyeho bose ngo baba bari guhigwa bukware. Uti bimeze bite rero? Twakubwira ko rero mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura haravugwa amakuru y'uko inzego z'umutekano zikomeje guhiga abanyarwanda ndetse n'abavuga ururimi rushamikiye ku kinyarwanda. Guhiga abanyarwanda byari biturutse cyangwa se biherutse gukorwa mu minsi yashize ubwo iki gihugu cyafungaga imipaka yacyo yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yashinjije u Rwanda gushyigikira no gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru ndetse yongera kubishimangira ku munsi wo gusoza umwaka 2023 mu ijambo yagejeje ku baturage, aho yongeye gushimangira ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda aricyo gishyigikira ndetse kigafasha umutwe wa Red Tabara. Ibi byazamuwe nuko n'ubundi uyu mutwe wa Red Tabara wagabye igitero mu gihugu cy'u Burundi ngo kigahitana abantu bagera kuri 20 biganjemo abasivile, ariko Red Tabara yavuze ko itigeze igaba igitero ku baturage, ahubwo yagikabye n'ubundi ku bigo bya gisirikare aho mu gihugu cy'u Burundi kigahitana abasirikare 9 ndetse n'umupolisi umwe. Amakuru rero avuga ko n'ubundi kuri ubu ibintu byongeye gufata indi ntera, aho muri iki cyumweru noneho umukwabo wakozwe warebaga n'abandi bavuga ururimi rushamikiye ku kinyarwanda. Amakuru avuga ko abatuye mu bice byo muri zone ya Rukaramu, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura ahazwi cyane nko ku izina rya Bujumbura Rura, aribo bibasiwe ndetse bakanafungirwa ahantu hatazwi. SOS Media Burundi, Suso Media Burundi ivuga ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyamurenge gifitanye isano rya hafi n'ikinyarwanda bagiye bafatwa bigizwemo uruhare n'umupolisi uri mu rwego rwa koloneli. Guhiga bukwara abanyarwanda baba mu Burundi byatangiye nyuma y'amasaha make iki gihugu n'ubundi gifunze imipaka igihuza n'u Rwanda nk'uko bikesha ino nkuru tuyikesha bwiza.com. Twakubwira ko rero n'ubundi ibi bya kwibasira abanyarwanda batuye mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se abarizwa ku butaka bw'u Burundi, dore ko hari n'abayise birukanwa nyuma y'uko u Burundi bufunze imipaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Hari abanyarwanda bahise birukanwa ku butaka bw'u Burundi. Gusa guverinoma y'u Rwanda we yavuze ko Umurundi uri mu gihugu cy'u Rwanda agomba gutekana kandi agakomeza akazi ke nk'uko bisanzwe. U Rwanda rwagaragaje ko rwose Umurundi uri mu Rwanda nta kibazo azagirira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byatangajwe rero n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Lemukurarinda, aho yavuze ko nubwo abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi bari gukorerwa ibikorwa by'ihohoterwa ndetse batangiye no guhiga bukware, ariko abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda bo bazakomeza rwose kurindirwa umutekano nk'abandi batuye mu gihugu bose. Twakubwira ko mu minsi ishize n'ubundi amakuru yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi yavuga ko abanyarwanda bakomeje guhiga bukware n'abayobozi b'iki gihugu, ndetse bamwe mu batawe muri yombi bakaba baramaze kugera mu maboko y'urwego rushinzwe iperereza, aho bivugwa ko n'ubundi rwabajyanye ahantu hatazwi. Bamwe mu banyarwanda rero bafashwe bivugwa ko babanje gufungirwa muri kasho za polisi muri komine 2 kugeza umukuru w'urwego rw'ubutasi mu ntara ya Cibitoki witwa Renova Ntungicimaye. Iryo joro yahise n'ubundi ajya kubafata, bivugwa ko imodoka zabatwaye zerekeje mu cyerekezo kitamenyekanye. Amakuru amwe rero nk'uko
SOS Media Burundi yabivugaga ko bamwe baba barajyanwe muri kasho y'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi, mu gihe abandi ngo baba barafungiwe mu murwa mukuru w'intara. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Desire Nduwimana yavuze ko abari mu Burundi mu buryo butemewe aribo batawe muri yombi. Muri komine za Mabayi ndetse na Bukinanyana zegeranye n'u Rwanda, abanyarwanda bahaba baragira bati dufite ubwoba bwo gutabwa muri yombi igihe icyo ari cyo cyose, mu gihe hano tuhafata nko mu rugo. Byibuze abanyarwanda 50 batawe muri yombi kuva tariki 11 Mutarama 2024 mu ntara y'Ibitoki mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Abandi 46 birukanwe n'abayobozi b'u Burundi. Ababibonye bavuga ko urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure ari rwo ruri gukoreshwa ahantu mu guhiga no guta muri yombi abanyarwanda. Abatawe muri yombi rero babanje gufungirwa muri kasho za polisi ku ikubitiro mbere yo kuhakurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza hatamenyekanye aho rwabataye cyangwa se rwabataye kugeza ubu. Abaturage rero bavuga ko abanyarwanda 38 batawe muri yombi na polisi muri komine Mugina bakuwe mu midugudu itandukanye yo muri iyo komine kuva kuri icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda cyafatwa. Umwe mu baturage rero wavuganye n'ikinyamakuru yavuze ko abantu batawe muri yombi babaga muri Mugina kuva mu myaka myinshi ishize. Muri komine rero Rugombo n'ubundi iherereye ku mupaka, byibuze abanyarwanda 58 barafashwe, hagati yo abayobozi b'u Burundi birukanye 46. Ku ruhande rw'u Rwanda, guverinoma yo yahumurije abarundi baba cyangwa se bakorera mu Rwanda, ibasaba gukomeza imirimo yabo nta mpungenge zo kugerwaho n'ingaruka z'icyemezo cyafashwe n'abayobozi b'igihugu cyabo. Ni ibikorwa rero byibasira n'ubundi abanyarwanda ba mu gihugu cy'u Burundi byatangiye nyuma y'uko Burundi bushinjisha u Rwanda gufasha no gushyigikira umutware w'itabara, ndetse Burundi bugahita bufata icyemezo cyo gufunga imipaka yacyo yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, bigatuma hari n'abanyarwanda birukanwa ku butaka bw'u Burundi. Ni ibintu bikomeza gufata indi ntera umunsi ku wundi, ndetse ibihugu twakubwira ko ibihugu byombi bitabanye neza nyuma n'ubundi yuko Evariste Ndayishimiye ashinja igihugu cy'u Rwanda gushyigikira Tabara, ndetse akanavuga ko rwose cyase agafata icyemezo cyo gufunga imipaka igihuza iki gihugu cy'u Burundi gihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu minsi yashize akaba yaratangaje ko rwose azakora ibishoboka byose agahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa u Rwanda rwavuze ko rwababajwe n'amagambo ya Evariste Ndayishimiye washimangiye ko azahirika ubutegetsi bw'u Rwanda kandi kazabohora urubyiruko rw'u Rwanda kubera ko urugo ruboshywe. U Rwanda rero rukavuga ko rwose rwamaganye amagambo rutwitsi ya Perezida Evariste Ndayishimiye boshywe mu karere. Twakubwira ko rero kubwo aya magambo yose n'ubundi u Rwanda rwamaganye amagambo rutwitsi ya Perezida Ndayishimiye. U Rwanda rero n'ubundi rwamaganye ijambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvugira i Kinshasa akangurira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi bw'igihugu ruvuga ko rubiba amacakubiri mu banyarwanda kandi rikaba intambamyi mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu itangazo rero n'ubundi guverinoma y'u Rwanda yashyize ahagaragara cyangwa se yashyize hanze kuri uyu wa mbere, yavuze ko Perezida Ndayishimiye wari uri gukorera mu nshingano afite nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe urubyiruko, amahoro n'umutekano mu birori byari birimo ibirango by'uyu muryango, yavuze ibintu byinshi bidafite ishingiro ndetse n'ibirego rutwitsi bigamije kubiba amacakubiri mu banyarwanda ndetse no gutambamira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma yagaragaje ko rero abanyarwanda baharaniye n'ubundi gushimangira ubumwe n'iterambere ry'igihugu, ndetse urubyiruko rw'abanyarwanda rwakira aya mahirwe ndetse rugira ibintu byarwo ku buryo rugira uruhare mu kubaka ejo hazaza heza harwo. Guverinoma y'u Rwanda rero n'ubundi mu itangazo ryayo yasohoye yakomeje ivuga ko biteye inkeke kuba umuntu yahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika guverinoma yarwo, kari kuba byakorwa n'umuyobozi w'igihugu gituranyi abikorera n'ubundi ku birango by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko ukudashishoza cyangwa se ari ukudashishoza gukomeye no guhonyora amahame
y'uyu muryango. U Rwanda rero ruvuga ko nta nyungu rufite mu guteza umwuka mubi n'abaturanyi, rugashimangira ko ruzakomeza gukora n'abafatanyabikorwa mu karere ndetse no hanze yako mu kwimakaza ituze n'iterambere. Iri tangazo rya guverinoma y'u Rwanda rije nyuma y'amasaha make n'ubundi Perezida Ndayishimiye yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora. Aya magambo ya Ndayishimiye rero y'ubushotoranyi ku Rwanda yayavuze ku cyumweru tariki ya 21 Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere 2024, ni mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Ndayishimiye n'ubundi yumvikanye abwira urubyiruko ko abaturage bo mu karere babanye neza, ko n'ubundi ikibazo ari abo yise abayobozi babi. Yakomeje avuga ko yiteguye gukomeza n'ubundi urugamba arimo kugeza abanyarwanda batangiye kotsa igitutu ubuyobozi bwarwo cyangwa se ubuyobozi bwabo. Ati mu karere n'ubundi abaturage babanye neza, ndabizi ko nta bibazo biri hagati y'abaturage, ahubwo ikibazo ni abayobozi babi. Urugamba turimo rugomba gukomeza kugeza ubwo n'abaturage b'u Rwanda nabo batangiye cyangwa se batangiye kugaragaza igitutu, kuko ntekereza ko urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera gukomeza kuba imfungwa mu karere. Iyi mvugo rero n'ubundi Ndayishimiye ishimangira ko yiteguye gutanga umusanzu mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mucyo yise nyine kubora urubyiruko rwagize imfungwa isa niyumva mu ya mugenzi we cyangwa se isa niyunga mu ya mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo, wagiye agaragaza kenshi ko arajwe inshinga no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu mpera za 2023 nibwo n'ubundi umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko iki gihugu gituranye gishyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure, rushimangira ko nta nyungu rufite mu guhungabanya umutekano w'u Burundi, cyane ko ahubwo hari hashize n'ubundi igihe rushyikirije iki gihugu bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Red Tabara barwaniyemo binyuranyije n'amategeko. Kuva rero icyo gihe n'ubundi Perezida Ndayishimiye asa n'uwiyunze kuri mugenzi we Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine, umaze igihe kinini yijunditse igihugu cy'u Rwanda, avuga ko azakora ibishoboka byose n'ubundi nawe akabohora abanyarwanda.